Ya, nah doa sanggup baca dalam suasana lebihnya. Semoga Allah lebih jauh hutanya daripada sesuatu yang menyakiti hutanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bizil izzati wal jabarut wa'tasamtu birabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut isrif 'annal adza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kita baca he ge tiap-tiap tapi yuk papajan na kesempatan batalom he ge ampiu pajan na kesempatan batalom he ge. Semoga Allah berjauh daripada mara bahaya. Amin ya rabbal alamin.